ka omin ni tin rong ibol tata aro pui na sang ve turin dam chung hian ibe zelang din rang kacaktual kan lenga Pathian si Bible kang Pathian chulai taka a oma ang hing lawanga Pathianin khofing cha huna atan puyang Pathian thu lo ngai thak chun zomila lalpa ti hi fin na bul ani a nima selami a te chuan fin na le zirtir na an musit thin amen Pathian ma kunin lo tong tayang lalpa kan Pathian kan paro pui ber wena program pui mo tak kan nei hi nang man min thiat pui ni ti kan thia lom thu kan thila che nikum tu nang hun vela khan tu na kan tha tur hi elai muna tho hian induction service te kan ne ya kan lim hle maya kum khat om tu rasinotinati ani angin kum khat sau om theya ana alo zo tak awang hian lalpa kan loma amai ro chu mundanga om te ngai ta a chutiang angai awang chuan in tha na hun te kan lo siamani heng song song a hiani kai ruai na zelani ti kan thia a lom thu kan thil le che wenia yang kan te tur piang te ro pui na tur ni sela mimal ro pui na ni la vai ko ran ho ro pui na zela thil te hi kan ta na tha ani so wangin chan vo nei tur zong te po ro pui na tur zela chan vo te len chu ani theinan I khongai na kanal pai so Krista mingin kan ti la che amen Thupuan kan ngai tha anga Bial siak tu senior khiatur te bin thiatir tun lo somang Pro Pastor Reverend R Lalnunzira thlahna in khoma Bial chung le pon atang local zong te kan lalpa Yesu Krista mingin Bial Standing Committee au in chibai kabu ka cheu wain chun kan in khom program ilongai tha ila kan in khom hruai tu hi upai zolian Bial chairman ni a la Christian labu number zan ni le somria le parukna khoya po lali suan en chuan ila thlahna thilpek upa TC vanlal mo ka Bial treasurer Bial treasurer in thlahna thilpek apek zo hian Bial fellowship Bial Kohhran Meichia Bial Christian thalai pol le Bial Kohhran pawalai pol ten thilpek hal hanghal mai di sela atha ange thu soi Reverend R Lalnunzira zai pol
Ramhlun Pastor Bial Zai Paul thlahna thu soile tong trai sakna upa F Lalnuna Bial Standing Committee member la Christian thalai thla Christian labo number zangale somngale palina hunte anin herliam zela mal somna Reverend Thangzawa inkhom bana hian thutmun khawthadin thingpui ruai min buat soya inkhom zongzong ten chanvek tomila atha ange hei voina hian Reverend Lalnunzira thlane inkhoma Bial chung le pona ronkal zongzong te chunga lom thu kan soya min toyom tu te mel riat ti in mel riat tirna le kan lo in lomna di performin andin tir ila tin chumi ma chuan hei kan program kan taran lo e Reverend Lalnunzira no pui baby VL mangai sai lo ni hi khoi takin loading sila alom ome Bial chung Kohhran tina amel kan muthina alom mom hle ni tuna chuan Reverend Lalnunzira nu le pa Reverend CM Zalen thangale pisi lalma chuani khoi takin loading le sila alom ome tin an tu le fa te local anom chuan an ding hal mai sela thange an tu le fa alom ome lom ome thuru le tin I Bial po na tanga kanin khom thlanin khom troyom tura local zongzong kan te local kanom chuan khoi takin dingila Ramhlun veng chak Kohhran na tanga local te in khom te khoi takin han ding teang alom ome Ramhlun veng chung Kohhran na tangin alom ome thura ule thubel claim han nei ila hei Reverend Lalnunzira hi Pathianni Chawhnu kal tlangin hun taka Ramhlun Bial min pe ni kuma khan kumsang thile somni pani January ni kuwa khan helai mona hian induction service kan manga ti chuan kumin sang thile somni pani sinotin khom pui voi som ko le pakwa na chuan ka karvita Nepal fil om turin are le kum khatvel kan manani chu gen ngai hle do ne ni Reverend chu thuaman ani hi chu kan pro pastor kan tizel do ne ni du sakna tong kama lo mang selati tiang chuan Bial chung hip te pui ban na mangzui zel sela tin Kohhran ho ten an chanchin achia tha kha kan thiat zel po kanin be se ani Pathianni nan nong bolna kai ruai zel se ti kha kan du sakna ni Kohhran ho ten Bial in Pathian khongai na kan changa Pathianni le maya khian pro pastor Lalnun pastor Bial atangin hetilai ron omtur kan neya ta chuan induction service kan mangle do na ni sata kan in khom program chu ngai thale ila thange ahun hi ni som panga thakhat sang hi le som ni le pathum Pathianni Chawhnu in khom ani amun Ramhlun Kohhran Biakin ruai tu Reverend Zedilal machuana Bial tu pastor Sinod Ruat ani thupuan Bial secretary junior thup la Christian labo number za thum le somrukna Krista Kohhran tan kan ding chanchin soile zona chang tu Bial secretary senior da nge Reverend Zedilal machuana thu soi pro pastor Zetlal du zuala Zai Paul Ramhlun pastor Bial Zai Paul in lom na le tong trai sakna upa H Zolian Bial chairman la Christian lo bu number zan thum le som riat le pasari na chol naram ipanin karum ban na tin zan lama hian in khom o mga karing khom program ngai thla ila in khom a hian
upai zoliana Bial chairman in min kai ruayanga pro pastor arlal du zolan hena tangin pathian thucha kan ngai thadon ani Pathian Choi Moinan Christian labu number zani le somriat le parukna khoya po lalli suanen chuan omila ti kha lo sang u oi ya po he khuvela min shuai na pi chuan ama lovin a chuayang lom na ber po i suanen chuan eng mareng ka hlau lovang khoya po lali suanen chuan omila ama kalalani thian dang ka ngai lom lungai na koma po min shuai ma sila i suanen chuan lom takin takan selang she taka thimin min ron vel po in i suanen chuan muang takin ka ching theyang har huna po ka bo to lom thi sia in i suanen chuan in nuam tak a chang selang tuna chuan kan tha tur hna thil pek nan na chumi hun chu kan mang anga thil pek in do dan tur hi kan soi masa ange bial poisa wongtu upa ti si wanal mu kan lan masa beranga chumi zo chuan kan siak dan ming he dik chia lo poin report kan don dan ang chin hian an ti anga Bial treasurer na Lalnunzira khan Bial Kohhran mei chia chairman pisai ming moin hlananga chumi zo chuan Bial KTP leader pu lalbiak tuang an hlan le anga nung bera Bial pawalai leader pu lalthan chunga chu kan ti dan tu rani a khong ai nan no pain hela hian an ding sela tha nge
sayang khan bial te zara hlan ma sapiranga ma chumi zo chuan puan non zel ngai lovin kan puan dan in dot khan bial meichia bial KTP le bial pawalai tem don hal nan ji zel don ya bial te zara lo so mo mome tuana chuan thu sei kan ngai tha anga kan tha mek kan pro pastor ar Lalnunzira adu ang zong te thu sei turin lo som kan pathian thuin engkim tan hun ruat a oma ati angin Ramhlun pastor Bial chunga kan hun te alo topa kan chuak hun alo in her chuak ve ta reng maya zaukotar pastor Bial atangin kan rodin son don khan tilai Bial chu khopui Bial te ani awangin experience kan nei thalo bok nen tilai Bial om kha kan hu phur hle a ma sela he Bial a hian mal som na tam tak kan nu pa in kan be seilo kan dong ani kan fa pa dam lo na wangin sinodin khom puin zo khotar atranga Ramhlun Bial in son Ramhlun Bial om turin min sona he Bial kan lo lu khan lusun chung kwa ni in kan ron lu ta kan ron in sona kan mit tuipo ala hul man meu lova amaro chu tiang nima sela kan chu adon meu chuan limle lom takin he Bial hi kan chu san dona min mangai tu le min du sak tu tam tak kan ton na mun alo nita a kan lom le a kan ngai don le cheu ani he Bial hi kan nu pa in Ramhlun pastor Bial kan nu pa in nuam kan ti em a kan nu pui phei chuan pastor ordination don khan thurin min zo tur kha soi theilo la thiam lo la an ordain theilo chenga kum khat an extend nga ti la hen kum khat kan om le don nia
ati fiam thu ya la chu tiang tak chuan Ramhlun pastor Bial hi nuam kan tia kan lo kir le hun a om ani poin Bial chung Kohhran tin a intita tu takin kan om zel don niin kan sia kan om reng don ani kan ron kal le huna po kan intita tu viau don ani Bial chung Kohhran ten min du sak em thina kan tlin lo na te min haider saka sit mia lovin rong bol na sang sanga min manga kan rong bol na te min pompui vea kan lom tak zet ani an Bial chung eng Kohhran poin pastor rom lo lain Kohhran committee a min chair ti thina upa tak tak kumlama upa tak tak te kan parua ka parual tha te kovel thil tak po ngai toin ke ni kom ve phak lo tha tu te an ni hloma chung ho zinga chuan kan committee a pu chairman tin min ko thlap thina aro pui katia ke niang pro pastor a po la trang tir tan kha chuan khang te kha luem em he Bial upa te hian rong bol na thil lutak Krista tlom na nun an nun pui zia an nun pui zia khang te khan atilang chiang emin ka sia Bial chung mi pui te kan tan in threm ema min du sak tu le min mangai tu vek in ni maya choye min som tu la kan mu kum tluan in choya min som kwal renga kan chua dona meu peichun jing le tlaya te kan program ten full ve khang langa alomom em ani zo khotara tanga kan ron chuk thlak ngai to chuan kan nu pa in kan sa po amum ta hle maya kha heng zong te in mi du sakna lanna ani ti kan chia kan lom tak zet ani he Bial chunga kan om chungin trong kam deng khong le siat nuam lo trong kam engma soitur kan nei lo chutiang engma kan tong lo te kha kan lom em khang ti khan kan rong bol na phur na ba ka lim takin nuam ti takin he Bial a hian min om tir ani Ramhlun Bial chunga Kohhran tin te hi kan Presbyterian lom min ka sia sinod ro rel kan ngai hlua sinod thu kan ngai poimo ema kaldan mumal tak kan nei thewa in rel bol dan sang kan in rel bol dan sang te po hi a Kohhran min ka sia heng te hi he Bial kan om tinuam tu he Bial nuam kan ti chan te zinga mi ani Bial Kohhran mei chia ten min du sak em thina rong bol na tur kong min hon saka min siam saka quiz Bial huap quiz te min siam tira loman te min han pele ta sela khanga te khan in du sak na tam takin min vura chutiang zelin Bial ke gp te point keima chau po ni lawin kan nu pa in min du sak thiam em thina program le hun ser engo mote min man tirin chunga te chuan kan nu pa kan din chuan hun tur te min siam sak po trin Bial pavalai te point he Bial kan lo om tirin kan bung ruwa engo mo zat tam tak min thiar puya minin son puya chung ba ka chun rong bol na ma kan son the nan na satakin min pui kan lo em ani pro pastor te chu rong bol tu te zinga telma ila rong bol tu kan ni na in zirlai kan ni na la hi engam mo chena alang lian thina chumi konga chuan Kohhran ba ka me Kohhran me chia te KGP te le pavalai pol ten na satakin min pui hi kan lo em ani pro pastor te min en kola min kai shuai tu ber chu pastor te an ni
mi ze sang le in en kol dan sang in ang lo tak kara kan pastor thazar na nuaya ka hi van nei ke in ti hle ani pastor thatak tak tam tak sinot nuaya zinga sinot secretary ni thei ania ke ina kan nei ho lo quality tha tam tak nein abulak hi pathianin min mangai zia atar lan na anin kasia pastor tha Kohhran mi puitena ante na fo chu rorel thiam na te pastoral care te le thu soi thiam te ani fo thina chung pathum te na pathum zinga pakhat tal an nei lo chon Kohhran mi puinan ngai dam theilo anti thina amor chu kan pastor ero hi chuan pakhat mai ni loin heng pathum te hi anei kim vekin kasia alaka hian zir tur tam tak a oma pa berni kongeng kima athiam ema ke chang ni lovin Ramhlun pastor Bial sinot thlengin ani kan nei hi kan van nei le in kasia lu ani nikum tira a accident awangte sinot secretary ani awanga buaina tam tak awangin rongbol na kanin zui man lova hei a hian in zui tam deuh ila o ti in du thu ka sam thin kanin zui chungin rongbol dana thil tam tak ka zira rong ko bol ve na ti dan tur min ko mu ani kano pan te da tranga ni katum om chun chu he pastor hi ania chumi kan ni theina na min cher tu poimo tak ania kanuna mi poimo berte singa mi ani reng toang chutiang min coordination certificate aming ziak le a signature an chuang kal te hi kalom ema thilin me takpo niin kasia keini nu pa hi rongbol na chau ni lo chen ho na te thleng hian rual kan pol lo thina tlin lo na tam tak kan nein ka ringa in poisoi pal te po kan nein ka ring chunga te chuan min ngai dam ula kan tlin lo na te min riat reng sak lo ula rongbol na lutak ki kan chun zom ve zel theina na min fui chun zom zel turin som cheu ani in mi du sakna zonga lom thu kan soya voinang hun lutaka bial mewin thlahna hun min siam saka thilpek lutak takte minan pe kha kan lom tak zetani pathian rongbol tu ni lucia kan te nang inzara kan tem ve chau mek ani soito angkhan kakar vita pastor biela kanom dona rongbol dan le ti dan te alo sanga rongbol na sim po experience kan nei lo hle ani chunga te chuan in mi trong try puina kamopo don hle ani trong try na min lo sheve reng donia wakem le engamo tia min lo tlo ve po Ramhlun pastor biela train kan be se reng don chu ani limle lom taka kanin mule treu theinan in thlaila chu hun kan thlen ma chuan pathianin min veng ton treu ro se ti in kanin thla ni se kan chungain do theina te in mi mangai na telen du sakna zonga lom thu kan soye ma son le ti riat na chu nikum ma induction kan ti a thu sei nen chuan a in nal le to khop maya chu a sei angkhan kan pastor in the church thale a tin kan zawai hian kan lo toy om na alom thu sei na a kha an ane na lom thu po kan sei le tni zai pol
so mga Ramhlun Pastor Bial Zai Paul ten Pathian fakna la han sa sela heng hi thlahna la han ti te dup po ngai chuang lova azia ka hian ma se heng kan thil ti zong hi kan thlahna sel ani Zai Paul lo som. So
January 30 lam hi zai pol te solo mi mal zai te po harasa thin te nia bial zai pol in that ka na in sakawangin an loma chuang thin chewani tuna chuan kha na thu sei le tong trai sakna hun mang turin upa e lalhuna lo samang u Amasaberin Kohhran hote kan lalpa Isua Krista mingin le Ramhlun Pastor Bial Standing Committee mingin kum thar sibai kabu keseu wina hian kan biala lim takarong kan bol puithin Pro Pastor Lalnunzira Thaturin kan lo pung khoma ani kan pro pastor hi sinot in khom pui voi som kuale pakuana khat la biak ina nei ta khan pastor ni turin dem hetin Nepal mission field la ka karvita pastor bial om turin ruata su wang a tha ngai ta chu ani ti kan feome ani ang rongbol tu tha bial chung Kohhran te poin kan la thak le em thlahna soi tur hian ka in sit ru hle ani ma se kan ruai tu ten min ruat miau sia hu phur tak chungin ka lo ding chuak ani ka soi ang chu bial thu la anga min lo pom sak tur po in kangen cheu ani kong le lama chuanin kan biala pro pastor ni lai pastorata ta na nem heta mission field poimo taka pastor ani tur hi lom na tur ni chuanin ka hria a om na tur ka karvita pastor bial hi Nepal field chunga om bial senior tak ani Christian ro chu an la tamlo ala thim le ani chu tiang huna rong bol chu a hau tak khopang Nepal trong te thiam lo tan chuan zirfe angai nge yang chu ma se lalpa tan pui na in malam thim chu a eng zel don ani kan pro pastor Lalnunzira hi an u nau palisi nga tlumber ani ya a lo pian hian apa Reverend CM Zalen Thangan lom takin pathian thu te ala zirve ang atia ama nga rongbol tu ni tura adu na ani he adu na hi pathiani ati lo tling ta zela kan thla tak me kan pro pastor po hian anaw panlaya tangin pastor ni atum vera na vai reng te middle school hi English medium ani eta akalai hian an sikulin lemchan fancy dress an nei thina hi sikulina an nei lat thina ni helem san an nei tumte hian pastor lema khun kham takin kan pro pastor hianin achang thina ni pastor lema anaw panlai atang regin pastor ni alo tum het em mai ania
อันป้าฟาดุดานสุปะเทียนดุดานนี่ไงยังบีดีเตจิรินาปาสนัวโปรปาสตอร์นาดีละโปรปาสตอร์ตานลักอันิตาเจ้าขอทาร์ปาสตอร์เบียละกุมสังนิเลสมนิเลสังนิสมนิเลประคัดฟิเลนวางไล่ตักขานินอาโอมากุมนิชุงโปรปาสตอร์นาเจ้าขอทาร์ทอกนีเกนี่รำลุนปาสตอร์เบียละกุมสังนิเลสมนิปัญญาร่งกันบอลหูตานีการปาสตอร์เจดีลัลมัสวานาฮีสิโนตาโปโมพูร์นาโปยโมตักเซลทีนอาบิอาลเอ็นคอลนักงอาโปปาสตอร์ชัตักบิอาลชุงมีปุยเตมิดลุงตะกะทอกทีนั่นนี่สุดที่ยังปาสตอร์ไก่รวยนั่นหน่วยโปรปาสตอร์นากุมขัดกุมสังนิเลสมนิปนิชุงอาอมเตหิอาหุนทัวรีโลเลมาเซวันนี้ตักสุนีอินกาฟิอาวันนี้ไล่จุอีวันนี้เจียฮีโอที่อินกาฟิลาอันนี้ป่วยนะผมเลยอันนี้ที่ส่วนเขาขัดมิดลุงตะกะรองโบลินนี่กุมสังนิสมนิปนิสินอดอินข้อมปุยขันเนมเขตินเนปัลฟิลาขักรวิตาปาสตอร์นิตูรินอาดาตาอันนี้สุดที่ยังมุนปอยโมคัลตูร์สุเฮติฮิอันอุยตะกะกันทะอโลงไงตาอันนี้กันอุยเลดอนอันนี้ทิลโกโปแลนด์ฟิลิปปีขัวมีเตเลขาอัทโนะเอปาโปรดิตาจุงซังตรงกำขัดเล็กอาศัยโปมินติเรชวกเฮียเลยนี่เฮตียงมีหิงายลูรูอาทิตย์ไม่อันนี้ค่ะฟิลิปปีบุ้งนี่สร้างสมนิปกัวบีอาคารสวงโปแลนด์เอปาโปรดิตาอามุดานฮีอาชักเฮร์ไม่สุดyang tak kau ranten an ngai lut tak pastor ni turin bial ayo in kan pro pastor Lalnunzira hi kan cadu ani kan sia tangin sinot in khom pui kum sang ni som ni pani voi som kuwa pakwa na khan pastor minister te enga mozat in sik soi kual aniti kan feome athen chu mun nuam dewa da po an omang athen te ro su mun kil khor le ram thim zo ka te da anni lali suan petera hena idu lo nalama an ka yang che ati angkha an om ve nok mai theyani voina kan thla kan pro pastor Lalnunzira po akal na tur kan ngai tu hian phur em na tur ni lovin kasia ni ma sela ko fadin khom pui thu hi pathian thu anga ngai tu ram turani lali suan ka beram te somro tia petera akhir langkan tilkau te tilti mung som di pakat sang som pasar ibi nang kan rong bol pui po hi rong izubol sak turte tharau nun som tu zunila intilal lovin mite berle nuai nung berte ban phakin le Paul Parkin Zoom Ula Kohhran Hotan in nu pa in nu le pa chan zu chang tlat ang cheu in nun le chet zia a pathian nung ringa bel tlat mi in ni zia
lo lang zel se Pathian ring lo te po in tak zia le chel zia te Pathian ring katu in ni zia te an riat thei nan in nun zufim khurang zeu in nuna har sat na in toa harau nun konga zuai chang in nei po in lal davida angin tum ram ula ani chu a Pathian lalpa a ain ti chak thina ni ka ato bera chuan he la thu hian kan tha a chu Christian labu number zanga som sarina achang to berka isuan inun chungin a vengang che midang theilo mal som a peang che ithi ni thleng poina vengang che atopa arama aruayang che lalpan innu pa in vengin hualhim zel cheuro se in kal san tur Kohhran ho hian trong trai na kan lo fereng don cheu ani una Pathian he na lo trong trai ang lalpa kan Pathian chung nung berwa na bi Ramhlun pastor Biala kan rong pol puidu tak kan pro pastor Lalnunzira sinot in khom puilian chuan pastor ni turin along dem heta sumia wang chuan kan tha alongai don ti ria in Bial standing kan chukhoma voina kan program kan man me khi hun la to takatang khan kan duang veka lalpa kan Pathian kan hun tiam te nangin min ruai thlenga chu mai nelovin khothiang khothan waya he program lutom tak kan dam chunga kan riat tur lo ni to hi kan mang me kan hi imi ruaina a kan lom ma lom thu kan khila che lalpa kan Pathian kan rongbol tu senior reverend CM Zalen thangale pi lal machuani te ina anfa palisi nga atlum ber han hu hian irongbol turin an ser ranga apange in aping po sa in ar Lalnunzira ti ina pua an chung ko du dan te anu le pa du dan le ril rung het taka irong bol tura an pek che nangin ipom sak din kan fia kuna kal zela kan pro pastor po nau pan lai nau pang te ten ni lai tangin pastor lemate lemchan khovela achang lo pa kun kan takin tuna chuan i khongai na sataka wangin le i suai na wangin alem chang mai ni lovin pastor taka in khom pui lian sinot in khom pui voi som ko pakuana mangin man rua mangin pastor ni turin ilo dem ngeta ani lalpa ro pui kan ti ma
in nè na lom thu kan soi le lalpa kan pathian ifa pathisena idin Kohhran suai tu turte en kol turte nangin ithang chuak thi ithang sual ngai lo ani a sutiang zinga chuan kan pro pastor rong kan bol pui du tak chu ilo thlang tel ve ta ani i ro rel na lalpa kan lo me a na tu re ro chu Christian tlem te an na tam dang kara ani a Kohhran tlem te kil ko ya rel bol turin ani hi ithlang chuaka ithan chan te po hi lalpa kan rin dan chuan training petu tur nangin ithan saka kan pastor zetdilal matsuana ama kai fruaya enkol turin ithang ania kum khat leka training that tak adin pe a chumia wang suan kan ngai tu alo an nu pa in kho har chang ten nei don ti ro chulal pa kan ria a an nei masak ber iramma chol turi ni ruai saka pani chawa nu pa reka an hi lalpa tha kan tilova Panaw malsom na ipek ngay turin kan rondil sak boke. Lalpa irong bol tu kan pro pastor tenupahi tharavin uapla tharavin tuamla tharavin ticakla tharavin zirtirla ikut rau puya eklai poin ikol turin inena kan ron thani chu mai chu ni lo lungmuang taka rong an bol theinan puzalen thanga le pilal machuani te an tu an fa te zong le a anu pui baby Bial mangai sailo chung te zong hual himla en kolla chan chin thalo te anin fiat ton lo nan an zawain i khongai na kuta kan kol tir bok se ani lalpa kan pathian Kohhran rong bol na te po an ron ngai changin an ron thi thai ve rengan tan ngai dom ani sel don ti kan fria Ramhlun pastor Bial po irong kan bol na nang in rol zela kan thlen chin na tanga ma kan son zela chan chin lom om te kan in fiat ton theina turin Ramhlun pastor Bial te po ikuta min kolin min ruai zelang che chung chalal I suam hingin kan di la che amen an hun nung lam lu ne ta a thing pui indan akha soilok nga he ta kong pui lama he min nuai le a hianania in na tur kha he min nuai chi atang khuan a le lu theya ma se thing pui wa sai tu ten le lut om lo sela an tia he lam kong pui lama tang vek hian lu tila ko mi a le lu theina lama khuan kal chho zoka he min nuai a te he min nuai a hian committee room number 2 oma
hall te ale committee room number 2 ate khuan thingpui in atin counter omna khuan engoma zat chuan thingpui kha in ngal thei don boka kan zawai hian thingpui in vek turin Kohhran hoten min som ani ti kha anan seidu ani zanin lama Ramhlun Kohhranina dona kan tha ngai te Reverend kan mang venga Reverend Lalnunzira Reverend ti hian kan in lat sot dewa karhia tawang hian ka mang du lowang reng khop maya ma se Reverend ti kha thei ve tho na ke chu pro pastor ti de ni rian kala saya de china thu saya ka ko po khan Reverend ka mang phal ri lo rima an chua ma phe chuan Reverend ti ka mang zen chuang lo mai thei kan pro pastor ti hian kan in nai deuh tat hian kan thiat wang ani le pathian faknan Christian labu number zanga le somnga le palina hunten in herliam zela leipang par moite an chuaya ti hi kan sanga kan sakzo hian mal som na in Reverend thangzawan kan in khomte min tin don nia pathian ni lo choi moi leng u Hunte an in herliam zel Leipang par moi te an chuaye Chutin kan him lai ni te po Matakin an rale tri Tuan ku varna tu Tuan undang lam tolun atu kataro Tuan koyang Hunte anin herliam zela Rethele hausa mi zong an in herliam zela hausa mi zong Boral na pong lam tuang zoten sa tuan Ramhlun an sangang sa tuan Ramhlun an sangang Tuan ku varna tu Tuan hundang lam tolun atu kataro Tuan koyang sa tuan kong khar chu an hong ta ni tin sang tam takan lu te Tuan kong khar su an hong ta itin sang tam tak an lu te tu po i suaring apiang ten sa tuan lom na an sangang sa tuan lom na an sangang Tuan ku varna tu Tuan hundang lam tolun atu kataro Tuan koyang Hunte anin herliam zela Katharau in pe thuai la Hunte an in herliam zela Katharau in pe thuai la chu cha tuan ral thei lo va chuan itan mun na ome Tuan ku varna tu Tuan
ô hun đăng lâm tô lớn á chư ô cơ thà rô đã chuan khơi yang ê y ông mong lalber satua na pu thei lo khoi thei lo pathian taka chau tu choi moi le ro puin sela pa le fa pa le tharau thiang lim pathian eng kim ti thei amal som na le kai hruai na puin adu tak chu Reverend Lalnunzira te chung kwa te le in Kohhran hoba hian tu na tanga chatuan thlengin lom zel ro se